Bos Keraca, iya jaket Bos Keraca, Bos Panembang. Iya Zat buat jamu. Mangga majikan tua. Mimi Cici, Laura Cina, urip sun lagi ketiban lintang, gemerlap cahaya sinar terang. Dasar nasib sun lagi kaberang di demen ini juragan empangnya Bapak siapa Rana ya? Bapak siapa ya? Bapak Gomez. Bapak siapa karena Bapak siapa? Hah? Bapak siapa? Bapak rasa seneng sun ora kecakan oleh demenan macam sampeyan wonge ora beli perhitungan ngupai sewaan bandeng seempang majikan tua Bapak Dimar bener majikan tua. Duh kakang kula demen sampeyan, demen kula sampai blek-blekan, yen ora tekan sanja sedina kekatonen bae kaya ning matang. Majikan tua maning lagi mar majikan tua asik. Sampeyan ngomong karo mimih lan mama lamaran sampeyan pasti diterima kan detok keket kabeh rasa seneng sun ora kejakan oleh demenan macem sampeyan wonge ora beli perhitungan ngupai sewaan bandeng seempang majikan tua goyang maning sayang Ibu Ajat bos jamu maning bos majikan tua sampai blek-blekan yen ora tekan sanja sedina kekatonen bae kaya ning mata majikan tua Riajat yen bener kakang jajan arep temen lamar gelanggo pendamping sampean iya ngomong milan mama lamaran sampean pasti diterima urip sun lagi
ketiban lintang gemerlap cahaya sinare terang dasar nasib sin lagi kabaran didemeni ni jiragan empang Bos Karaca gue temen Bos Karaca rasa seneng sin orang kejakan oleh demanan macam sampeyan uangnya bareng gupai sewaan bandeng seempang Masya Allah kemas harga diri woi lah oleh gue setor listrik ya Allah yang tukang parkir kayak gitu lumayan gue parkir